Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na't kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudayan nga ti surat ti pagkasaritaan ni paghayam ti Manuel ngayon na pinuuluan iti adal. Dear Manong Nemi, inturong ni Apo Diyos nga talaga nga da kami, Manong Nemi, iti asawak ita. Iti agasawa. Huwain Manong Nemi. Gapo, saan nga gapo, Manong Nemi, saan la agapo nga agayan ayat kami. Agpimpinatag kami. Ngam gapo ta, talaga nga, da kami iti naikari, iti tunggal maysa. Da kami kiniselya, Manong. Ako na iti, dagiti ka eskolaan mi, dada kami tiga elementarya, agpipinustada. Pagpipinustahan tayo, Manuel, kiniselya. Da kayo to tagasawa la. Daka kami agkong-contest, Manong. Saan kami agkong-contest iti top 1 ken top 2. No dikit agkong-contest kami iti adda iti baba. No saan nga siyak ti kababaan, isunat kababaan. No di ka magpadpada iti score, no adda ko exam mi, quiz mi, anam paspasid kanyak, adda do basit kan kuana. Kaya nga sawan, Manong Nemi, da kami ti kadadagmelan. Kada kami agbasbasa, iti elementarya, kada kami agkakaeskwalaan. Anugutek, Manong Nemi, nakapoy ti panunod ko, nakapoy ti utek ko, nakapoy ti memorize ko. Diyak makakwenta, no saan ko usarin ti ramay ko. Ramay ti imak ken sakak. No agkurang pa ket bumududak pa ti ramay ti kababay ko nga tao. Kastamat kaniselya, Manong. Tikat pa nagpadpada mi, Manong Nemi, nga namudel ti panunot na. Basta laki di malpas ti examen, Manong Nemi, ket mamon ti resulta ti examination, at dakam lata iti baba. Kaya nga sawen, Manong Nemi, agpadpada kami nga passing grade. Pasang awa. Naggraduaran kami iti elementarya, akasijay. Idada kami iti high school, Manong Nemi, still. Kaskas niya, kasjay, Manong. Ket, adamat na kita naganak kanya, kakabsat ko, mangisuro kanyak, Manong. Siyak lahing tikastoy, kada kami nga talungan kakabsat. Kastamat ka ni Celia. Ora kasano kanumat ti panangisuro da king kuana, agsinuro kami pa, makasano ko agsinuro ti saangan. Saangan na laing, agsinuro ti na model ti panunot na. Ngayon ita tiga puna no apay, Manong Nemi, saan kami nga nag-interes pa nga nagbasa iti college. Tay ko nakon pasang awa iti panagraduar mi iti high school, Manong. No saan kami lang nga nagagat kadagiti activities. Damat paglaingan mi. Dagiti activities agad. Nagagat kami, Manong Nemi. Da kami iti mga dadaulo no dagiti activities, Manong Nemi, pwede kadagiti akademya. No may panggap ti akademya, adda kam iti baba, adda kam ti ukutit. No may panggap mat kadagiti activities, alakit adda kam met iti umununa,
At least, adamat paglaingan mi. Nasaan lang nga. So, abinan kat paglaglagan mi. Gabuti dahi manong nemi, isumat na magsingid tirik na titunggal may sa kada kami. Iso nga adda kami ni 3rd year and 4th year high school manong nemi, addan nagkinaawatan digiti puso. Iso ako na digiti kaskolaan mi manipod elementarya manong digiti high school. O magitam? Kung naktupin namin, da kayon to tagayan ayat, da kayon to tagasawa, sigurado data. Kadagpwesto manong. Nagbali na ka tricycle driver manong nemi idinto taniselia ket ison ti mangman-manage manong nemi iti convenience store. Dagiti nagad na ken kuana adda pay bakery ken grocery. Paglakuan manong nemi bakery, grocery ken paglakuan pati lupot. Asla may isang hamot nga nga supermarket, may isang market. Adaaman ni sa dito magatang. Aglako daw manong nemi adda pay wet section na. Aglako paglakuan tinateng, kasla may sa tiyandaan. Paglakuan pa iti karne, paglakuan pa iti ikan, paglakuan ti lupot, paglakuan ti sapatos, paglakuan iti grocery, stamatan ti bakery. Isun ta nagtrabahuan na manong nemi, tarayta kano iti ipatawid da keng kuana. At least, amo na iti mang manage, amo na ti aglako, amo na tagkwenta, babayin ti calculator. Saan nga jaramay na. Stamat kanyak manong. Agusara ko na ti calculator iti cellphone. Nakandado ko makwenta eh. Nagpasadak no akit. No. Agusarak pala ti calculator nga mang supli. Diyan plete. Diyan pasahero. Isot ka po na nukuha nga ko na diyan pasahero. Anong kasi ti supli na? Saan mo na yung calculator? Okay. Nakapsot kaya ti arithmetic. Ikasadon mo yulbud mo, nakasat supli na. Nagangulubot na sa ang gusat calculator. Sa mo iruwar ta cellphone mo. No, api nga nga sanga baryamin tad mo. Eksakto ko mga pletem. Sanga gasot. Kitso yun, manong plete. Kitso nga gasot. No, 20 ko mag-isuplent 80. Sensya ka na din ko. Nambudol nga talaga pangunot mo, manong. Nagtawin kami manong nemi iti baente ken ni Celia ken adamatan mapaspasamak kada kami. Dati makita paglaigan mi manong. Hang kami nagkungkwenta. Basta pinadas mi aging ka nga ada mabuybuya mi tultulade mi maten dagiti na dumaduma a posisyon may panggap iti sex. Yan. Agkinayatan kami. Napindas ti teamwork may manong nemi no may panggap iti panagkanaig. Iso nga nakabulkel kami ni tiyan na manong nemi ket dahi damutan ti kapuno na apay nga talaga nga kasar kami. Awan ti makunang ornong ko manong nemi ti tricycle driver aklaeng no labsak nagsao sampay umanay para kanya. So nga pagpindasan na tada mabalin manong nemi da Celia kilisudan tinaggastos iti kalay sa amin. Iso da pa yan manong nemi tinang ipatakder ti bukod mi nga balay nga adda iti asideg iti negosyo mi. Negosyo mi kung ako na ta agasawa kami da kami nga duwa ti mang manmanage manong nemi iti market. Celia's Market. Celia's Grocery and Bakery. Agaabay manong nemi. Ado dagiti empleyado mi manong nemi kadidi ipas ngay ni Celia ti muna anak mi iso dayto manong nemi ni Junior nga dagus lalaki bareng no dati anak ta iso dati nalaing sweetheart nga ta sanga ti ako nada nga nuanya ti puon ni sumat ti bunga. Anya ta mo, adama dagiti tay haag nga nalaing nga naganak ngem sobrat kinalaing ti anak. Di isurat ang nalaing. Kasano kumat pa ng isurom? Data nga dagmel no namudel ti panunot na isuratan tong agbasa ka nagsurat ti anak ta. Kadamuta mat nagbasa ka nagsurat. At least sabi ko Manuel,
Ta saan nga umala ka data. Dagiti agbalingan na ta. Kalpasan ti talong nga tawen manong nemi na pasarunuan ti sabali pa nga lalaki nga anak. Numuna ta narisgo manong nemi ni Celia agsikog. Kabuta cesarian da nga duwang agpadpada manong. So ako nakanyak ti asawa agpaligit ako. May sapay, babae. Sunan ti duwa. Mamahano, aduunay di kita eh. Kas kadata nga, dagmel na model manunot na. Kiragpaisong manong nemi. Idi adhang ag-kinder ni John manong nemi. Reklamo, edya mestrana, tanagrigat ka nung isuro. Isusurat mo manong nemi no kasanong isurat na nagan na agbasa ti A, E, I, O, digiti colors, agkwenta, 1 plus 1, unog bilang, yung na model manong nemi. Imala kada kami ni June. Why? Napanagnagan mi deta, idi adan iti elementarya man. Nga si maron ni Harold manong nemi kat kaskas di. Nangala kami pa yun, manong nemi ti tutor na. Tutor da. Ngayon magreklamo manong nemi, nadyalaan nga tutor. Nagrigat nga talagang isuro di kita anak yun, sir, ma'am. Mas daawak. Kasla dala iran ranta. Amuda, matandaan ang data. Madamdamalaeng, pasong batak manin, pasalutsutak manin, handa mo. Nagkapsot ti memory da. Pasensyakan, ma'am. Pasensyakan, maestra. Ngayon, anusam ka di da. Ala, aramidag ti amin. Jack may kari nga talaga nga maasak ti panunod da. Manong nemisan nga mas daw di kita naganak kaniyak kastamat tin naganak kini Celia. Tadada pa lang si Bibian. Handa nga mas daw gabot talaga nga anang arot ti umalaan da. Nusa nga da kami. Da kami nga glumlumbang nga adda itikutit. Iti adda kam elementarya kin high school. Da kami nga sana pulos nga nag-interes nga naggadal. Iti college. Tanya pa nga ron. Siyempre, oresaan kami nga naka-adult ti college. Sagit, adamat iman-manis mi nga negosyo. Manong, kinapudno na. Iti addan na duwang anak mi, manong nemi, kang runan launay nga siyak ti mambatbati dito balay. Kat ni Celia, iti adda iti ante negosyo. Sa bagay manong, 10 hagdang lang. Manipud balay, aging ga iti pasdek ti negosyo. Siyak no kanti mga isurusuro kada kita anak ko nga manyang artisoro, kaya talaga kajak pati siyak kajak anak ba't nga na isuro. Yan nagkarkarana kami ang gasawa manong nemi. Sabi ko talaga nga tumadan ti panunot di kita anak mi. Ngayon kinapudno na manong nemi masadsadod da pa yung mga panagbasa, kada dada pa lang elementary. Nagabayatan manong nemi dayta nga period, iti panagdan nami iti asawak. Nagbasolak iti Diyos. Nagbasolak iti asawak. Tada nakurso na da, kadag iti empleyada, manong nemi iti negosyo mi. Kaya't nangasawan iti ababang panao manong nemi, nagchiksak. Siyempre, manong nemi, lalaki ak. Siguro, dahito nga naitad nga paglaing ka. No, da makurso na da, ak manong nemi kadagiti kabarbaro nga sales lady. Adamat no kan pamuspusak manong. Nalimadmat nga nayunak di sweldo na. Gusto ko na tumatin ti yaman na. Adamat lang ak manong. Irinto ti asawak manong nemi at medyo busy. Mabaybayan at bagina. Ha? Hana maasikaso ti bagina. Irinto ta idi kat sexy. Ida kat lumuklok mo yun. Agsapsapulak ni ti sexy. Indam nga ta manong nemi nga bulan ti relasyon mi kaniya Cindy.
Iti maduktalan ti asawa. Siyempre, kasta una iti ungat na kanya. Yung sa mimet ang impadlaw ka nagiti nakbi. Nalimad manong name iti panang tanog na kanya, panang tungpa-tungpa na kanya, panang karabot na kanya. Inrana na nga awan digiti anak mi, nga napaninda nagbasa. Dinamat kaya't nga maamuan digiti naganak ken kuhan. Pinapanaw na manong name ni Cindy. Kalbasan na pinagsawsawan na ba't pinungot-pungot. Yung karikmat manong name iti asawak na sangkunton ng ulitin. Saan ka kami ng mga alala ka nagiti sexy ng empleyada mo? Kito rin man pa ka-sexy da amin. No saan mo kahit karamida. Gabo ka dito mababay ako ni Bagay. Oy Manuel, sa munton ulitin, ha? Laglagi pem, naikam-kamang ka lang. Awanti, uno ima-ima ka lang nga naikamang ka na kami. Ngamot, nagsakit mata na tayo ba? O, suto nga magpasumat. Ha? Hindi na tasika ti lalaki. Sino naggastos ina nagkasarta? Dagiti naganda kanya. Sino nang ipatakder ti balayta? Dagiti naganda kanya. Sino nang tinegosyo ta? Dagiti naganda kanya. Iso nga ima-ima ka nga, naikamang ka na kami. Kalpasan na, saktan na. Sangkot ng naululitan. Naga kami mga alaala tinapintas. Siguro rin mabalin na ba't amin? Gabo siguro tadadya nga sindi ka talaga nagaraw. Taori mat kasanod panang sulisog mo timay sa nga babae no saang nakaayat. Ulitin may maminsam makita mo. Yung naulit ko mano. Namatin. Naulit ko. Kalpasan ti duwa nga tawin. Wen. Kalpasan ti duwa nga tawin manong nemi adamat manin babaeng samat kit di unay nga napintaas ngem sulisog ti gaga. Isot nang sulisog kanya. Isot nang aramid ti pamuspusan tapno agkarelasyon kami. Guwapo wak kano. Pudnumot manon. Ang kababayan da bagi gabota agjijima, ag-exercise, membentenek ti kinamatyo. Wari no kasadyayan ti asawak manong naming nabayak pagidi nga saan kam nga nagkanaig. Tadi kam mata naganak at nagpaligit matin. Sinulisugnak manong nami ni Rita. Nalimad mo't pala idiangan ti kunadan. Awan ti balibad nga santo nga lubtaw. Adumat na nagidagipulpulong ti asawa, pinagpudno na. Ingkarim, hindi nga samon nga aramiden. Apa niya naramid mo manin, ha? Sinulisog na kami niya. Kita uri man pa sinulisog na ka na nga Rita, no talaga nga di mo kayat. Sinakta man ti pusok, Manuel. Kahit mo ka di, ngay bilin ko keng kang irubot mo, di kita arwatem kit pumanaw ka. Awan ko kami ti dito nga balay. Awan ko kami ti negosyo. Sitan, sangot ng naramidan. Dahil ito hindi putpudno pa nagkarik, ikarik. Sangkot ng naramidan. Sana kumaidin manong na may kanti chance sa ti asawa. Ngayon uray na siguro ti may katlo. Baka no may katlong tong agbaso lakom nga dinakton kayat. Iso nga inawat nakmanin. Ngayon talagang ingkarik batin di bagik manong na may sa Anton. Wen, santo nga talaga. Wen, santo. Kasi di manong nemi nga kaslawan ti interest met dagiti anak ko ang John ken Harold iti kaadada ti elementarya. Padamag nga ro dagiti maestra. No kasta nga siyak ti mapan iti eskwela. Manuel, ma'am, tulungan niyo dagiti anak yo. Agpadpadad nga maududi. Kita nagada grades da. Passing grade. Ay madamag ko, dito ka hindi nga nagkabasa ni Celia. When ma'am. Kita, segundo damag agpadpada ka hindi nga damat ti maududi.
Ti mingar amo no apay nga stoy. Ano anya ti puon ni sumuti bunga. Ang halakay ti tutor da. Asain nyo. Mga ramid ka ti pamuspusan tapno agka-interest na kita anak yung. Adalang ti pa nag-interest ito dahita. Iayayam da ngamin. Sa nga tamat kami talaga na model ti panunod na ma'am. Da pamuspusan. No talagang ag-interest da. Kaya talagang pasidapan na ti panunod da. Awan sa baling aramidan no ni basa, surat. Nga dado nga amang ti panawon da iti dayta nga aramidan da. Paano na kumangsan na tumatla maasa? Maasa ti panunot no kayat da. Kastama ti naramid mi di. Haan? Talagang nga inawad yun di kasya nga kinamodel ti panunot yun. San yung inasa? Mabalim mo nga hamong paglipakan ti panunot mo. Naging ka na nga, nag-graduar ka na tila high school nga, ti kayo nag-interesa nga nagbasa. Okay, mat kata kayo, adamat na tawid ni Celia nga, negosyo ita. Ngayon, saan nyo kung mga ipadpada itan, ti bagiyo, kadigitan nakyo. Dito lang ti may advice ko. Mang panunod kayo ti pamuspusan, tapno, at pag-interesahan, dagitan nakyo. Sila kung maadapalan daw, ano, anad ta. Basta mang panunod kayo. Nagpatpat-tutor kayo natin. Uwan ma'am, ngayon. Pati na gitay mang tutor kadakwada, kaya talaga surrender da. Tas tamat teraramidan bing manong naimi ngem kaskas di. Kung napikit din yun, pang, magredoar ako ng elementar ang stuntun. Di ka high schoolen. Anong sasabihin na, jak tumatlag college? Anong nga tubraman? Tumulong ko kung nata negosyo tayo. Dumit ti may tulong ko. Basta lang mo lakit ng surat tinagang ko. Amo ko matintag kwenta. Babanti calculator. Ala? Ang numabaling ko man yun. Talagang ag-interest ka kang basa. Noart mabaling mi bang. Kastamat ka na kayo idi kini mama. Gabot kastoy kami idin. Kasdiya kami idin. Tuladin na kami maten. Sino kung marti malaamin, saan nga kayo? Shhh, bawa na yun. Basta, ag-interest kayo kung ag-interest kayo. Iti ba isang aldaw, manong naming adak, mismo iti grocery. Why? Mang supervise, siyempre. No adda, ti pusa. Agubra, di kiti ba o? No awan ti pusa, medyo iyaling-aling digit empleyado. Gagangay deta, di ba? So, nga masapulot ang ada presensyak. Tapos nakasta kita naalibtak da. Nang rona no ato digit ay customer man naming. Ili da dumasadig kanyak nga, wow, urek la na pawaw manong naming. Uri lang nagsagawi si tirik na. Aginteresak sa manin, Diyos ko. Nadan sa manin pakasulit-sugak kunak tinakan ko. Sir, balasitang manong, madlaw. Kabuto sampay a kumpleto iti panagbusog ti barukong na. Gagangi lang tarwatan na. Yan nalapsat. Nahurek lang nagsagawisyo ng artiknak manong. Apay balasan ko? Da kay taking ko iti dito yung grocery, sir? Oyan. Kung kami amin na ito, nag-intar. Hindi paglakwan di lopot, grocery and bakery, paglakwan ti ikan, karne, nateng, na dumapay. Sumari ka kumang trabaho, sir. Alain da kumapang pangasiyo. Please, sir. Manong naming. Noong muna ti itikit na ti bagina, kabayatan ngagpagpakaasi. Malangam kumit manong naming ti bangluo, ti shampoo na. Ti sabon nga naramat na. Numampay kastalaing ti maangot ko nga banglo na, ng natural na banglo. Magusto aklo na ti narumpi bibig na. Ti, no umisam, wow, Diyos ko, iya tayo nagtukso ko. No alaik dito yung empleyado.
No, pastor ita nga trabaho. Sus, baka no, malipatak man ti karik iti asawak. Baka iti may katlo agundaway kat mga butok talan na ti amin kat pagtalawon nakton. Ala na sir, napialang nga, ada, pangpakan ko kada, kininanan ko, may gatang ti agas na, kan, dagiti duha kapsat ko, duha nga tawin itang nga, naulila kang ti ama, talo kang makakapsat, duha nga lalaki, dagiti adjek, siya klati babae, para second year high school akton sir, samat nga makatulong ni nanang ko kapag tamasaksakit. Pangahasim, sir. Awan sa baling ko, sir, kano sa nga dito, dito tintutudo nga papanak, muk nga awatin da. Yung kalahin sa bali balasan ko. Hanggang mga gawawat, kan ubing kapay, hanggang mabaling agtrabaho kan. Sir, nangigimatik unak. Nga, nabiya lang nga, at ipakang ko, kanan mi, kada kami nga giina. Kan usarek nga agbasa. Irapin ko agbasa, sir. Part-time. Kasano ko maragtrabaho, no? Nagtrabaho ak. Ore parbangon no rabrabi nga ba nagtrabaho. Basta lagi di. Ada. Sorry. Sir, sayang lang. Tiada kanya nga laing. Nusang kong ituloy agbasa. Kinapot no na, sir. Ipakita ka na kayo ti grado. Siyak di mo na di eskwela mi. First honor rak iti nagraduwa rak iti elementarya. Ado nagit paglaingak. Ado nagit talento. Nalaingak agkwenta. Ori sana nga gusto sa ti calculator, sir. Baka kwenta ak. Ha? Dagiti grado ko, kita nyo, first grading, ito, nangangato nga talaga, line of 9 namin. Well, sir, isang nga first honor din nagkagawa at elementarya, kang kanayin tiyo mo na ito, eskwela mi, kaya namamitin ko na ito grado, baka baridoktor anak to nga mag-graduate ti high school. Sayang no saan nakagbasa, sir. Sayang. Awan serbit kinalaing ko. Walang sanggam nga gala. So nga, sorry. Ingka lang ito sa bali. Masyanak manong naimikit kayat ko kumangalain. No alaek. Kasano no? So nga, manong naimi, saan ko na, pinanawak pa din. Simarega kon manong, di rumuharak. Adamot pa lang nga nagsanggir. Ngindalopisak na latan, di bagay nga agol ulang, manong naimi agsangsangin. Ala sir. Amay, pinagsangsangin dumatanda nga balasitang. Gaiban man ni mamyo. Aday so na jay kaikanan. So tayo na tayo. Deliver na kami na kita yung supply nga paltat. Apay sir, ay bak. So makisarita kayong kuwan. No, alan na mga trabaho, saan nga siya mga awat kayong kuwan? May nga ron ni Celia, manon naimikit kinasarita na tagaplay. Juan, ano't nagam mo balasan ko? Angel, ma'am. Angel. Abay, ano problema na ito, Manuel? Sumprag ka, no? Diyan kayat, ah. Abit di mo kaya? Kit ubing bahay. Part-time job, sir. Nakita kami ta placard yung wanted. Sino na yung kabil? Nangipaskil ka reta? Siya. Kasapulan tayo eh. Nanaroon ka na kita nalaing ag-inventory. Inventory, ma'am. Nalaingak, ma'am. Nalaingak iti mathematics. Sut paglaingak. Nasken nga amuek, no anya, numano di kita awan.
numano ti kasapulan nga magatang, no, mano di kiti rimuaren, alis to lang, gan mano di kiti may isarek, mapilapan di kiti, alis to lang ma'am, iso paglaingak na ita ha. O okay magaya miso na. Wala nga ubing pa eh. Maiparit na ita nga, gala ka ti empleyada nga menor de edad, maawatan ti linteg ti amin, tagkasapulan sa amin unay. Un ma'am, ulila kami ti ama, talukang ngagabsat, siyak ti nauna, masaksakit ni nanang ko. Kasapulat lang nga makapagtrabaho ak, tapnood na kanin mi, adaagas ni nanang, kaya dagastusag ngagbasa, sayang ti kinalaing ko. Sayang ngagpeso ti laing mo. Sige, mangrugi ikaitan. Ha? Ma'am, thank you. Thank you. Thank you, mit kang sir. O, puto, inarakop. Amin na nakarakopin. Nag-amanak. Api nga gamang kakanyak, di kakayat nga lain. Di bakit ko at pagyamanam, ito rin siya sir, siya ti ama. Siyempre, siya iti kagurang nga desisyon. Thank you, thank you. Manong nemi impakita ang impakat nga dagos ni Angel tilaing na. Hal nga gusar manong nemi iti calculator. Wain, pasungbatan da pa yung manong nemi nga saan nga gusar ti calculator. Time is plus, kodada kada minus. Nakalalisto. So manong nemi tinted nga apo Diyos nga talentuna. Manong nemi. Pasungbatak ko ma? Wain pasungbatak. Kasi nakalculator ti panunot na. Pasong batak, oro dyan ka mo ha. Una pasong batak, mangalak di calculator. 10 times 20 plus, dyan. Kingka na nga sungbat, rumor to di resulta di calculator. Apagbiit, baga na lagos di answer na. Gusto? Naglaing ka, Angel. Manong nemi, nakatulong kami kini Angel. Uy, kadakkel met nakatulungan mi manong nemi. Nakuha nung nga roden, amuna, numano di kita rumwar nga items, katagilako mi, may baga namat nga dagos manong nemi, numano di kita magatang, kaya natap numapilapan manong nemi, di kita mapakansyan. Ultimo kadagri ka babasitan nga items man, ultimo nga candy. Mabilang na numano nga candy ability. Ayan na. Wen, at na isupot mo at manong nga supot. Naituloy na nga ron ti panagbasa na manong nemi Ken. Adamat may tultulong mi no kasta nga agkasapulan manong nemi nga gumatang ti agas ni nanang na part-time job. Saan mo manay kumama nung nimiti sweldo na. Iti parang part-time job na. Nganda kami ti mga anay no anyaman di kiti pagkurkurangan na manong. Wait. Naging ka manong nimi analbas nan iti second year high school. Iti baga na manong nimi. Ma'am, sir, mabaling ka din tag full-time. Nag-full-time ka kasanan di, parang basam. Sardin ko ba na tagbasa? Kahit ko nga may tag-full-time, tapno, may isarek ko ni nanang ko di hospital. Nagkinita kami ti asawak, manong. Ano kami ti sakit ni nanang mo? Hanggang di umanay, magatgata nga tumtumaren na. Kasi bagbagam nga gatangam nga agas na. Kasabulan na maglaing nga si kaswag na yung magti-doktor. Ma'am, sir, tapno di kastaga. Maimbagan ti sakit na. Okay. Isurek ito hospital. Tada kami ti makamo ti magastos. Ngayon sa mong isang sardeng tagbasa. Dahil ti ko na ti asawak manong nemi. Kinita kisuna. Apay. Madidya ko na? Manuel? Tulungan ta. Saan nga mabaling isardeng na nagbasa?
Masapol nga itultuloy na tapno, mausar na ti panunot na. Baka nagmodel doon ti panunot na, saan nung usarin? Us-usarag mo ti panunot ko mamuri saan nagagbasa. Di kahit kung usawan, no madelay, magsardeng ka ti manong atawan. Baka no, awan ton ti interes mo magbasa. Adan tumit lang ata. Yan saan nga nagsardeng? Kaya no, magastos din narang mo iti panaka-hospital na, da kami ti baka mo. Okay? Okay, ma'am. Sir, thank you ka na kayo. Hindi ka nga nagsangit na, pumangit ka, nagsangit ka. Umisang ka lang ta. Just a smile. Nakimimbag kayo. Imbag lagi din ta. Inturong nagnaapod, Diyos ka na kayo, sir, ma'am. Nakakonfine nga road manong name ti ina, the angel, kaniri kakapsat na. Ngem, agwing-wingin ti doktor manong name. Komplikasyon na ti sakit na. Kahit ko na ti doktor. Kapinan nun ti pasyente. Awan, ngem ina ti empleyada mi. May lagrulaangin ang makalasat ti pasyente. Nabaybayan. Pagkasano nga, dinabaybayan kat awang mo ti kwartada iti panaka-hospital na kuma. Naladawan. Iti panang hospital yung kinkwana. Manong naimirugyanan di iti agkakapsat iti agsangsangit ng dungdung aw. Naisurot kami manong naimi kiniselya nga asawa. Inat atibay mi ida. Nang runa manong naimi kini angel nga siya iti arakupan na nga pangipekpeksaan ti saem nga marikrik na. Sir, nagladaw ka kami nga nangibag kang kasapunan ng hospital ko maninanang mo. Hindi ko mapalang ibagam, hindi damdamang tagyan ka na kami. Hindi nasalbar tayo ko ma. Yan mo kami, sir. Saan nyo nga mapatgan, no? Kindawag ko mga nakay na gastos. Ito siguro tinay kari. Angel, ha? Awatan tenti kinapun, no? Nakalbasan nga napukaw yu ti amayo. Mapukaw yu matenti inayo. Sano kami pa itagagamsan? Kaya rin mga payada ni nanang mo. Kahit saan mo na makatrabaho ako na. Hindi na pipinas na kastuyan tapno ginanan. Tapno saan nga pampanunutin. Hindi magastos na. Hindi masakbayan yung laing nga kakamsat ti panunutin. Nasakit, sir. Nasakit, Sir Manuel. Napukawag kam lang aro din ti ama. Sa ita na mapukawag kami pa yan ti ina. Manong name da kami tinakaamo iti panakay mansayag aging ti panakay tabon ti ina di kita talong agkakabsat. Ket gapo taawanen manong name ti inada. Kanagrakrakaya maten manong name ti pagigyanan da arig nakalapaw ako nada. Sakmetan tinakapagdesisyon manong name ket kunak. Celia, sweetheart. Yan tangay kat nalpastan nga indro nga tinulungan di kita kakabsat. Itulong at matulong kadakwada. Kasano? Alanda idan sa di balay. Orata nalawa mat ti balay. Adumat ti bakante kwarto. Kaya tuloy ta nga pagbasahin ni Angel. Anya ti amom start. Baka ti kaaddan ton di kita kakabsat. Tapahati rin kita ada lalaki nga kakabsat ni Angel kat nalalaing da, di ba? Anya tayo mo, baka ma-influensaan ton digit ito nga anak ta. Ha? Kung nati mestra, digit anak ta idi, nga mang panunod ta ti pamuspusan da no, ag interest digit anak ta. Nga mangasa ti panunod da. Ma-influensaan to nga ta digit anak ta. Paano na kumang saan? Anya tayo mo, baka digit kakabsat, nga idodoluan ni Angel, ti mangawis, kadigit ito ang anak ta, tapno. Awan teramidan din na agbasa, agsurat, agbasa. Mga ramid ta iti panaka classroom da, iti balay tayo. Nga sadya da nga, ubraen ti homeworks da, sadya da nga agbasa ti leksyon da. O, nalaing mit na Angel.
At ati high school. Isuro nan to dagiti kakabsat na ay saan na isuro na pwede kakabsat na kapag nalaing nga raw, nalaing da. Isundot ti mga isuro ka dagiti anak ta. Agsisinuro da. Sige, mayatak ka na itong opinion mo. It kondisyon. O daman ang kondisyon na kondisyon. Loko ka, napintas ni Angel. Saan mo ten, sweetheart? Ubing unay, kaya ibilang kong anak. Ibilang na nga anak. Saan nga dududwat anak ta? Nagbalinan nga, 5. Nga tinauna, kat ni Angel. O makita, saan ka din nga, insagot ni Apo Diyos ka na ta, digiti talong nga nayon, digiti anak ta. Kasta unay manunemi ti panagyamyaman di kiti agkakapsat. Ni Angel, kasta maten di kiti duwa kapsat na nga Noel kinidani. Inauna, da Noel kinidani, ngem da June kini Harold nga pudno anak mi manunemi. Ano man pwede, adada pa lagi di elementary tagraduar maten ni Noel. Buhay manong. Kadak peso. Idi adadan dito ay kinasaritak na John kini Harold. John, Harold? Apay? Agalin dito da manang yung Angel. Kastamat na manong yung Noel kini Danny. Manong yung Danny. Di, ada kay ayam mi. Na, sala kay ayam. Amo yung ating nga nalalaing da ngagbasak. Sala nga mga may eskwela ti ayam nyo eh. Ngayon baka no, tumalpas dato yung class year ka. Umakardan ton. Idin ton eskwela yung matipagbasada. Nalalaing da. Mading kanot na papa. Hamay madi. Baka no, kangkantsawan na kami. Ano kangkantsawan? Baka no, sutilin na kami. Nga model ti utek mi. Nga tagmil kami. Ngay mala kami kata kayo. Sanda nga namin din dito. Ape ko mga uyawan da kayo. Kata adadat ti balay tayo. Tikit aramidan nyo anak ko. Tuladan nyo ida. Agpaisuro kay kadakwada. Apalan nyo ida. Dan napintas nga apal Saan nga dakas nga apal. Ano tayo mo yun? Baka isot makatulong ka na kayo. Nanuran ni Manang yung Angel. Naling ni Manang yung Angel. Nag-first honor di graduate elementary. Kaya posible nga, balinto yan. Nag-graduate high school. Naglingay kwenta. Nalawag ka di? Sige, ganda to Ganda. Nung kahit makiayam ka da hindi makiayam kami. Kahit nung kayat na nga, awisan na kayo nga nagbasa, agsurat. Isuro na kayo. Padasi mi parang ang mumi Ikanyo lang ti interest ti bagiyo ti panunot yun anak ko. Interest, panag-interest. Dasa nga panagsadot. Dasa nga pangyalang-aling. Basta ikariyo ti bagiyo. Saan kayo nagtalinaed nga dagman? Saan kayo nagtalinaed nga namodel ti panunot yun? Ti utek yun. Tuladin nyo. Dagiti makit-kita yun. Tilaing, dagiti talong agkakapsat. Nagtungpalan na manong nemi umis-isem kami nakaragragsak iti asawak no kastanga. Dumteng tirabi, kalpasan manong nemi iti pangrabi. Ayabanan manong nemi ni Angel, dagiti upat nga pasig nga lalaki. Ni John, ni Harold, ni Noel, ni Danny. Dadan, rugyandan, manunay nga adalan ti leksyon da. Leksyon na kita agkapsat. Yung leksyon na kita agkapsat nga pudno anak mi, kaya agkapsat nga kakapsat ni Angel. Ada na kita kundami manunay nga, buybuyami da. Kasla maestra ni Angel. Ag-lecture, isuro, mangisuro nakasunod pamayan,
Imbaga na ti teknik manong nemi no kasano iti agkwenta nga hanga gusar iti calculator saan nga agusar iti ramay. Dohayan teknik na makit. Denggem tapno handa nga gusar no kan ti calculator. Hindi denggem mo ta. Dapat gayon teknik na agpaiso. Pinag-recite na ni June manong nemi. In kabesa na manong nemi ti multiplication. Manipod 1 times 1, 2 times 1, 2 times 2, 2 times 4, hingga natin 9 times 9, 9 times 1, 9 to. Adari kundaw manong nemi nga, agkamali. Iba nga namin teknik na. Kastamat yung paramid na kina Harold Manong. And then kuwan, pasungbatan na ida, gulpian na ida, dangos mo na masungbatan na dangos na dyan kini Harold. Naglaka, di ba? Gabot na may kabesa yon. Gabot na ng praktis yun. Gabot na formula nga dagos na panunot yun. Ngamdanuwal kanidani manong nemi kabisado da una hindi kita. Sa alang mabanta rakmitik, manong nemi, da dumapay, nga subject. Kat siyempre, kang runan na unang mausar kat memory. Mang lecture ni Angel, manong nemi, mangaramid, kumama ng mga istorya, mga salaysay, ti may isang istorya. Sa kanto pasungbatan, no. Asino ti kapsat dati bida, nga ni Eva? Kung nanon to, June, dagos naman na may baga. Kaya kahit mga sawan, nangig nga nalaing di istorya, di memory na nabati. Di kita'y nasken nga panunutan na, lagipan na. Kasta ko ni tinagsakmi manong nemi, naasa ti panunot di kita nakmin, saan lang nga basta naasa manong nemi, nagka-interest da pa yan. Nga orin no sa anin nga, ibaga ni Angel, nga rugyan dan ti klase, so dati mga abis, ate, narikat nga sa amin may, nga narikat data, ngomom, kisuro na ka, rugyan tayong ti klase, yan, isoda pa yun manong nemi, timang dagdag, kay ni Angel, bigri doang anak mi manong, kaya nangasawan manong nemi na dandan ti interest, nang rugin nga maas-asa ken naasan ti panunot da. Kung namin nga iti asawa, sweetheart, nanda ko kaskin ni Angel din nga namamuta, nga nalaingan ng suro ka data. Di naasa ko mamat ti panunot ta. Nagrutur ta ko mamat lang ti college. Ay, Manuel, sa mga panunot na ita, nalpas kat nalpasin. Uray ta, okay man tinagusyo ta. Kan saan ka nagbababae? Padasang pa tagbabae makita mo. May katluagon daway. Papanawon ka. Mapukawang at asawa. Mapukawang ka pa iti anak. 5 anak. Saan ko nararami din, sweetheart? Pwede ko magkita nga sa bali pa nagkita kini Angel. Anak ta ni Angel. Anak ta ni Angel. Sa may sa ubing pang loko ka. Kaya na, uraim nga balasang kas na. Haan, mamati ka kanya. Inagraduar manong nemi, tinaonami, itigya elementary, adungar digri mas daaw. Numampisan nga iso manong nemi, iti first honor, at da iso na iti top 5. Kas damat ka ni Harold manong nemi. Nadungar ti saan ko na yung mamati. Kapag bigla ka numutan nga 5 ingda. Inagraduar manong namin ni Angel iti high school iso ti Valedictoria. Kinasarita na kami. Tito, tita, nakapanunod kan ti kurso, alam, business management. Kasapulan nga dinaskan nga panagkwenta rita. Kasapulan amin, tito. Barbaring no, adan to pa mapanood kong mainayong nga kursok.
Agtesa kiti para scholarship tapos saan kayo marigatan kanya. Nakarawarak laki di palubos na po. Nitikit mo sumay. Iso na lang ta, ijayek ka. Manila ngagbasa. Kat, naskang ka din nga di Manila? Uwin ko man mabalin. Iso nga konak nga kahit ko nagbalin nga iskala tap na jagas takit ta dagiti lang dadungan pa ka sa pulak ti masapong nga idadyo kanyak. Awan ti magdanagan nyo tita. Nagsupapak to kata kayo. Sabi ururay deta pa nagsupapak mo. Tinasken ora awanan di kita ganak kada kayo. Matong paltera papyo. Agyaman kami kada kayo. Sa balit makapaggraduarak, tadantong trabaho, matulungak ba't hindi kaabsat ko? Baka agbalin tumat nga scholar, hindi kaabsat mo. Yung maglaki din da. Dimteng kayo tibiyag mi. Oo. Yung bagbat na tayo, masadag ka kada kami. Da kayo nga rutin, nangiturungan ni Apo Diyos, kakanyak, tito, tita. Yung gastusan mi manong nemi di ba nagbasa ni Angel sa Manila. Baysa nga talaga nagbalin nga eskala. Tanlaing nga rod manong nemi. Tunggal semestral break manong nemi kat agbakasyon. Kastamat din nga summer o no Christmas manong nemi. Nagtuloy manong name iti pasnek dagiti duwa nga kakabsat na iti panagbasa da ket may samit na valedictorian ni Noel manong name iti aggraduaro ti adyan ni Angel. Nagbalimot nga scholar manong name dito'y siyudad nga kabisera ti probinsyano. Kasi marunumot di dani manong name mat na nagraduan ni June nga anak mi nga inauna manong nemi numapay saan nga isot valedictorian nga isot it salutatorian. Kastamat ka ni Harold manong nemi nga inaudi salutatorian met idegraduar ti high school. Tas daw ni tamyaman mi manong nemi ti kaadda di kakabsat nga nang impluensya kada giti duwang anak ni Kenicelia. Wen. Idagturposen manong nemi ni Angel iti college napanggam amin sa Manila ng matendar ti graduation na manong nemi summa cum laude. Pero no mabasami nga pudno nga anak manong nemi napanakkel kami. Nga ore kam la makalwa agraman ka ni Angel manong nemi. Gabot ti ragsak ti dunggal may sakada kami. Iti laing na ti balagi na ken kastamatan manong nemi. Idiragsak mi kaputa. May sa nga cum laude manong name so mang cum laude timbilang mi nga inauna nga anak. Agaman ako unay kada kayo tito. Tita. Ni Amo Diyos ti kang runa nga pagyamanan tayo, Angel. Ano ti sumaruno nga plano? Sumira ka trabaho dito'y Manila. Nabimbinas dito tito. No dakil nga kumpanya ti Sirkak. Na naroon no mamonda ti record ko. Ited na kanyak ti nangato posisyon. Nangato ti sweldo. Kasi ito ti mangituloy ti panagbasa met ti gito kakapsat ko. Ako pang panunutin dito. Kapot scholar dami nakasken ka. Nagridadua ka sa pulan da dito. Ti panunutin. Ti masakbayam. Ada boyfriend nun. Nawampay dito. Saan kong inrapin da ita? Tadya kahit nga madisturbo. Baka naman po kaw ti. Laing ko no. Madisturbo ak. No ada. Lalaki amang sugat ti puso. Very good. Adan to panahon para ito da ita. Kain kahit ko. Sa alangan dito Pilipinas. Kahit ko ti makapagtrabaho ti abroad. Agad sa nga dakos data no arapaap mo
ken kabailam gapo nga rod ti talentong ented ken kanapo Dios. Manong nemi no mampay sa mi apud nga anak dagiti talo nga kakapsat. Bilang mi manong nemi nga isu dagiti anak mi ket napanakkel kami, anak karagragsak kami. Gabuta, nagbalay gida amin manong. Nga nangangato manong nemi ti posisyon da kadagiti semre kanda nga trabaho. Sala nagasawan manong nemi ni Angel iti makapagturpos ken madan met tinapintas nga trabaho ni Dani ngay naudi da. Ngay dagkasarda manong nemi naikamang isuna manong nemi ti maysa kadagiti mabigbig nga business icon iti Metro Manila. Gapo nga ti pintas ken laing na naman pa naggapo iti narigat lang nga kasasaan. Ngayon, naaramat na reta kinasingpet ken kinalaing na manong nemi at no inawat da iti pamilya iti maysa nga business icon. Napanakkel kami ken Celia nga nangabay iti anak mi. Hindi mas maangay iting grande nga kasarwa. Ta para kada kami, para kay ni Angel manong nemi dakam digri si bibiyag anaganak ken kuana kada kuana. Iti Manila manong nemi iti nagnaidanda nga nadaan iti kapupukod nga dakkel nga balay. No may dato masumarsarong karkanong sarong kardanton ti agbalin nga apo ko mi. Nagtultuloy madlatan manong nemi ti negosyo mi ti asawak ket Noel kinidani nga kaabsat manong nemi ni Angel isudat nagsaruno nga nagasawa. Pintas met manong nemi tibihag da kaputanadaan da nga dangos ti kabukbukodan nga balay. Naikamang damat manong nemi ti maysa kadagiti mabigbig nga pamilya. Kani dagrador meten manong nemi ni Manuel Jr. iti kurso na nga mechanical engineering. Engineer pa yan. Manong nemi. Adadan ti panakkel mi ti asawa. Na oren saan kami nga naggraduar ti college, oren nung kami iti kadadagmelan ka mumudalan ti utek iti adda kami iti elementarya ken high school ngem kaslalimaing kami manong tapasig meteng nga nalalaing dagiti nagbalin nga anak mi dagiti talo ngem bilang mi nga anak ken dagiti pudpudno nga anak mi laksid nga da engineer medicine met manong nemi tinala ni Harold takay na nagbalin nga doktor. So nadaan kami manong nemi iti engineer ken may nga doktor. And kasama tayo kani Angel manong nemi may sama ita nga business woman. Nga naduma-duma na sanga manong nemi tinegosyo dati asawa na at dapayin sanga tinegosyo dati abroad. So nga dandigiti kundaway nga makapagpasyar da papan mang sarungkar kadagiti negosyo da itinaduma-duma apaset ti lubong. Basta matang ganda Noel, kani Dani, manong nemi. Masa damaten nga agpadpada nga abentas ti trabaho da, ta manager ti bangko ni Noel. Edento ta may samit ka may big accountant manong nemi ni Dani. Nagramang maten di kita napipintas ti trabaho na nga asawa da. Manong nemi, naslasangan na pupuutan ti panawin. Nagbalin kami manong nemi nga lulo ken lula ken ni Celia nga asawa. Ket no kasta manong nemi amaangay iti wedding anniversary mi ti asawa. Ikalekagom amin manong nemi dagiti anak mi ti umay. Agramang meten dagiti asawa da ken dagiti anak da anagbalin nga apo ko mi. Dududwa kami dito ibalay kunak kuma manong nemi. Saan? Takilin daw ko matlaki ni Harold nga isudat agyan. Dito'y naudi nga anak mi mano. Isudat agyan iti asawa na nga may nga nurse. Na ni Harold manong nemi adda na isariping iti negosyo mi pasdek ti negosyo mi nga pa naka-private clinic na. Malaksit pa nagtrabaho dito ospital manong nemi kanada pa private clinic na.
naka-schedule suna iti government hospital nga naka-duty mapan ket no ta pasyente na being the private doctor ket isumat ti asikasuan. Manong nemi ti adal ket talaga nas ken nakasapulan. Ti panunot pagunadan ore kasanot kinamudel na no talaga kayat mong maasa. Maasa nga maasa. Samat ka din kasapulan man nemi nga da kurso bono makaadal ti maysa nga tao aging nga iti college, maysa nga professional. No lakid di ta adda-adal ken kuana at sursuro na. Saan ko nga naulit pa iti namindua kapan ang lipot ko ti asawa ko ano. Gabot talaga nagpatinggan akasta. Dito nga rin ti pagkasalitak manong nemi aga manaklaunay ti anos mo nga nangurnos kalpasan nga inted ken ka di Italiana ken kalpasan nga tinawagan nak ket nagsalutsod ka tapos mo ti kasta ket makumpleto ang maibaga iti putpud mo. Sabi ko manong nemi damat na ibatik ka anal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dineg more power to your program manong and God bless. Tuwing nardagyaman nga pagayam mo, Manuel. Thank you, Manuel. Maraming salamat.